بسم الله الرحمن الرحيم. وتكوفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Manam namjuao gasker dolenga wakati mwinji andu ripare sarmwe zorambao wasawa udunga kartimizi dorangesha bahashinu rimbushiriye ni jiojema ni mjundao hunu ulaya wajundao kumori ya baba sayinule jwalito kardrabu shiria masumema na kheri inshallah taala atukufu ngamjo handisa ulawana ne hauzisa utaha mwanama madam baena sanogosiatori reduce masuala skandari juwe banu ando heda ula hakingonda amkirazi mnisamihi inshallah muruzise ya wala wando damba daula haki wala wando dua unawe jaza plus wala pia ngonda kabo lisala muhimu hadisi ya bonga sana jawabu tena shal furni ruzi sana namna hiyo ya wala wandu wakaudo jaza plus Marseille wandu wakaudo jaza plus Paris wandu waka Lyon wandu waka wabarizie Faransa inu daula haki ngonda wanjanda ngonda hu ejabunga sinayo shayilo suala ruzisao sabahindi watawa pia warudi homa bangweni wakanti majabunga sinayo shanga ruzisao ranti adiri jibu na beka yu alama kawashindiha waelewa kawa kama nrabo waelewa kawa uhadalwa waelewa watendea kawa nrabo ngide maana wajivura watukufu na mwangalie hapa sainu kwezi wabaki wala wandu yorengeze la mone dala wandu wale ezemali za majlisi do wabaki hapa sainu semba kiriyo na wandu walonzi yani wapanga usware ya tena kabanu ngabo sware pangwa ao tena basako sebatasi majlisi sware ngo haruma namna uchanganye artisti walo Faransa banu wafanye sware wardo warengeze mali wale kwesi ondo ngonda ye ese kur ne husha ya relwa bu mama duaja hunu mama dungenda ngarozi sawa emba nongo nzima mama do abelia hindi ye declaration handi onda bahaba ngutu kaurongowa ye mana torongowa hindi boti omna ngubu ni mti yao rihomfasiro soniho shado kayarangalie kwezo na nyasi rahima riwanao ne minyanya ya hondwanu ne minyanya fahari na jimba swali inwanyawe ruzise ella boti mwakanilo ngulonda wenji warudi yani wazade wenji wadoenda bala warudi siwa nondo umahao hauka hindi dola zinjizitiha wala kama hala harandevu simwambiani kamna ngamina majina ya wandu boko zindola za hao zimenye wani wandu wandu waheze movement daula hakizo warengwandu washe wao watomo dola siwaili tswara rutsiwane timikane mfano wa barufu kwa watu wa manyasi mmoronyo dolani ora hardi hamparado mena asa timrenge ndumsha ngojo kondenda bo barufu mandamano yala hato wa wandu wenji dolani mongoni mwao de mwana nyasi mmoroni murungu jana abunga wana wasana ngabo warudi hakawanjiro hata mondani wakandare ndongo itsondizo fundi fahari alifundi tawallah nazami fahari haparonjada honi hamana mcho daula haki hanzamrenge hamvu ni hata hamamizana upando nomwango waho hahe hamfari hata
abo fahari ngujua mtuvu mwe mwanamshe haumstahi shamjule jina lahe mwanzo fahari yahe ya hane gani mwambe kamru fulani ne mruo hazambia mru fulani mwanamshe huo hazambia mndu wa daula haki fahimdu huo haramba leo fahari alentubahe haduanza hei mwanamshe fulani daula haki hamjia hamvu haduanza muhe hata mwamizano mwangu hahe mwanamshe huo hamondo mwabenu kaya wandu wao lazima watawe haukawaelewa ukaya ila mipango ya ususu na mipango ya ususu nusia hao wasikomori wahundu banungu hadalo hao waja watawa wakati haukawale mwawisha mwaitu nusia hao watawa wa mbakaya wanua ba mwanzo daula haki halafu mbari mamadungu tendo walemwe marija walemwe matoshani wala wezi makatili kwa timbensi hatu zembi watawajaza hunu harindo watendi yao wambashe hunu mnyanya wajivuru awanga jandar muse wandu wanangu onda wanzikaliza hanungizu ani zinukalizu nzomfanya basainu shamuelewa kamshindiha kamtina bobira ni uzise ya ila toma makaniona mama dungu yonda imama duharende emana torongo wa hindi eshedu kushendri kasengar joka batarzambao ganzo ngani gweno myoza ule nufele séjour asa za usa séjour gweno mbio banemana wananyasi wa siasa wanu afwan malideri watojo subuti wavumbue lafzi ya maureinu hunu Faransa doko haina mdungo ndombio ngabo wana tena solite za Kifaransa ngabo wana mbaiza nipande za kimweshi hunu ani za sokaya watu hunamba hindu wale halafungwa rao ho zamba watojamwa na basana mtorini kamanza ile mana wabuliaze kapija vumbu wao eswala maore na hata kazali shawo watu subutu lamba roalo hunu roalo komor kuna wisha lideri mzima opoza ya subuta fa declaration ya Faransa ya gabile Faransa harume swala maore yunu kabla kuishia abonge jana nu siasa ni negotiatori na madam bay bele sibe langlonda linjianda litawaza ndabo no nafiki no uchwai wa howandu atende ya eze mandamano za ushisila kawa warambua wajua wafanya majilisi wadengeze maliwali wafanya mitango idanganyiwa hata waziniana mapesa harumabie nusia hao ngo ilao ani haruma agence za bie tumabiali baluka gamanyasi mkomorodo saidi nguyo rija mapesa ya bie tonchashi tumabiali karija hazini ya mnama na mshemoroni yako ani karuma ndogo za hazizahi harenge mapesa abo amangujo mnojeza kajarejeze mwanamshewa toro hazini mzade moroni sumubale zana ha umstehi shamanzo zetuni na rijawa mbezo ndabo gani mwambele zana hemru yabandu wanu wakauna kajumoto dhulumu wandu waelewa watawa abasa wabakisha wala waleze malize majilisi na wandu wafanye harisware wajorditse na walenge wale hamnambie nesibelangulonda kwezi manango Faransa bano izajirindi mto waonao harumwe marengo han izajirindi ndongana makana mje mwekawararwane mwerongowa na ukaonda mwelewani wale wakazi ndabo ni wanafiki na ndabo kwezi aboge siso asaya rijohanta rishie riwonele fijola tilwa wana wale urundu zamana ama duhaja gana adresi ngujofanja yengenda yahanja do jondali mama duhanja do jondali ba jimbe swali humtandaba yatojula fio kwezi
Rambie mahabara mama durenti wajimbe swali hinongoza swala ewe na swala wendi nongoza swala ya na hidi na hidi hizo hindi wajimbe swali we hindi na nongoza swala kurambia yo mala vuta mamadu engali wamtia batsono naye upartage mafoto naye yela sekuru ya hanyu irdifuha hakarisha mbaka mhundu sekuru sekuru ya hanyu declaration hay tonde haja je ando bijia kampanyari ngatoro bola answiri bas halilo hata kajeza kaulu tena na wala kuju kaurongo bola answiri ile declaration madungi ndahu emana torongo hindi emana ni mumshangiria kwamba leo domo abona baba madhuhaja mana emana mtorongo hindi kwezi kafana ruka wale ruka wale sharishi ya mamadu haja faharia ya hula leo ndio hunda dhamana haukaye bwana huo hasanga na adresi gena jawu ujoshinda ya hunda nongoli bire ezero ngongu zonda ya adresi ya hengi onda ye hanjandahu na mnambie kosi ye wala shafi hanjado jondali ye rija hanjandahu yemani deri wala wakor hafilisa ngwa onda karsudo wa una kwezi harume mandamano ya hanyu watawa pia wanjabalo joni kwezi za jirindi ele sibelangulo nda pia na huwayo kala zilanda za ushi wa mrambuani kaima organizatore mandamano yala wenji wa hawa kanda wala haususu wa manyezo dola za wandu wenji wendo wa parazimali na wandu bala ripate kwa jalibo wandu wao wenjiende bala wamenyesha dola za wandu aba saini wabakishandu wa tano aramaze plasi na wana bahari bala ngona mvu kabange tukandani behem na ngubuo ni wauzise ni wandu wanungwa onda kwezi eula kama labda langenda roho muona kwezi abo mnasuje wontu kamle wakaya wakati nguo mshashi satukanda ni dinwambie kabanu ngani nda kwezi lezajiri hindi mabakishandu watano basi dujohanza ni mndongo henda mweze dimashi mnambie zabari hindu wa ndo mtawani kanga mjoisha songa mtitataze bobaru na mnambie maana ndo mtawani mtsone haya na mweleze sabandu wandu mtawani kunga mjuwawe za jiri ngamjuwawe zo makautimba ngamjuwe shata zo wandu tumambiani bani ka fahari wato njia dahoni hamzade yambwa wadaula haki ntumbole zina basa mwanzu faria heya hane ngengene mvumbole zina ni anabia mvumbole anabia shamje vumbole zina la hemzade tuja suamani sako kemzade wode apare mda kwamba ka izo fara do ndale o hangu na hata hanuamia zano mwangu ndade waba sanu kamtumona haruma madamano kantumona kabatsa hanumona warudi kwesi harudi to kwandu wala wakawala watunondore orome mazuki wao nwazewa hao wazade juhawe salma madamano yala we profito tamaza zandola zila timikane mifano bana ngo simwambiani zema nya simwerungu jani daktoroda honili barufu wewe mana ni mvumu wao hambana ngojo ni mvumu wao wale wando shonda jina tunaja wavumbua raha majina hao no mjini hao kama ndo ni amstehewa za de wao shandola zinji zitiha yode mana wandu wanu warambula ka organizator heze mandamano zila
wala wandu wakati bala hauchwai wandu watawa wabakisha ndu sita watungenda bala wajirongoza hata waranyonzani wenzao daula haki namje bangasi banu namje kawati mdu walango abange bidoka kairi mrambi yeza jiri hindi wandu wa mtawani kwezi ajimba swali heyaureleze zila mangoreleze nongoza swala utohijua na ndini hata urambia ukari ikamra fungutsu mata waransuri hadwa limba hindu mnu jana sijida sahau zia hizo rambia zino shamta tani hindi emana ndo arudi umare ngoni hindi kwezi yeye wai ajimba swali hingana gaba ndo aruda na maana hasabu ndai izajiri mtsambe sha songa izaheti tinongoza urenga za urenga ndo zade sindizo izo wanambia kawarudi wamba zindwaji kawo warudi sabun dai yakaje juzu wende wa mane naye wavurane abonge wajirudisa ngao tumoto warumia mrumia mru raka twajibu yawe hata ile wazabar hindi habone mstehun twamba ngabo wamba nivumbwe mazina hao chantuvumua mtsambe cha songa shaya jimba swali hiwa aenge tsongeza ya wandu wajirudisa harima damano yao kabonge rujanda kwezi ka 2000 jawo hija ni wandu wararununga na mweonana mrambiye mlifanyie mlijimlisi zabarhena wandu wa mtawani kwezi hijo kanje marejue ele sibela pia bandu la mtawani lirudianda hautimizi amjibira dakan chashi hanamule suala la usuli salamauri nambie konetu razida ondo dukana ni mnogoze mbavana konetu dola mwinywa ilahe mo ilambari ya ruhambe kullu aam wa antum bi khair yamba kullu mantum bi khair wadeni mnogo zao de munye kullu mantum bi khair razida ne mbao position yahe ne mnafro wahe hawana be mnafro wahe ulionzo no wajibu anambia kasai kamnambia ale jawa ali solution mlonio hakati mwono ngwamba ukaya ni ngwamba ukaya hari abala yenoti atola ne kapteni ri kasiga lazimu murazi ikawisha mbwa serikali ya Faransa himi anzo ifanye vuisi se wandu mzuani kapteni ri ambaka Amerika tunjia yabo yala maka uyot nabo yo lazima abo waziri a intervene yo demanda subuti azia hakabonge halo ifanya wasna ze amri ze madhamanahe yabo afanya ensida nge serikali kwa jakanza iliwelewe bondovi bojindu shekemana kapteni anzia yabona boya sezisewa ne ministri wa ministri azifanya abona boya ka rais ngerazi yaba nonda ha etap deja leo hotoka awaninti noti ya waziri ande mazamana hepo rambake Amerika tunjia yamba ngona haza taleven sisi ngwajo wajuza kae ekangyo tayari ngako jajuza kwa tayari wadaza waransi donc mwana mkerazi mrejei mwangalie ye tafsiri ya opoza hindi hakama wanyasi wanu watungufanya banu opoza na tunamba kanja kubali sijawe
hakabanu nyinyi maopoza wa siasa yabonge lazimu ekamhara yainu mjane nongo fulani mjane pwenye ndwaji yao ijo kama maslaha ya ubira shaini za faniha wata sidi namna ila bahata ngabo mafantara mtubesema nuze na wili zao walize na wili kumori ngona bala sidi namna ila lazimu wanduani ilo mkataba ilazimu bano nyenye administration nyindi ukauru moti ndani warumango ne tartibu ya hao ya ufanya kwezi nyenye mkana dhamana ya tartibu maifanya hindi ile sura mora lireje shawari mashitoa hindi ni wandu waju wanyando ipedesa nyando makanaezi pandadiza ile shawari mara hindi haramale sura na mauri hindi mbeleze halafu la jana menyewa kamtina shawiri malira mabiyonga mia tam ami determine ni de maandui wa hensi hatu hawaka leo ngeshum faranta mangan ardini ahe hairenge ile referendum ya mars 2009 tairesayo ekale faranta makaya yengu gwaji hao heli yanzao le département de référendum corona maore département ende hanje kufanya nza daula wamba kona urengo wandu wao Mfaransa manganzo jonise ya wabehe ende hazilo ane madhamana wa heporuka emeli kena ujonji yanga salmahazi yona mna ya kwamba balu kono daula mnuje arifitar medi hauja kumedi msaidie hauja Imam Ghazali kana ujambe ndo arongo jarazida na barwani impossible mono ka deja iwaju samuo awemelia kauha certi beluanzi he hau president Zali anzi president Zali wasa hamba kena uja yabuiba kisha ze services antini wa veille eze ndongo chef ya hamba izo ndizo lewe madhamana wa hepora msamdu wafanya izo ndizo maudo keti kwa mzwebe wabehe mwali lazima madhamana hepora mwali wafanye izo ndizo lazima madhamana wa poro ya ngazi ja wafanye do bilia izo daula wa hamba daula ambako na urenga wandu wao yabo utosha wandu wadunga abo waveie t-shirt kamjalo shawiri hakani kamtina mitsango kamtina fikira utanga burazida gon kamtina wewe ngutokubaluka ya ujedo abo mnyanya shajuzi wakauta handwenda rongowe hamba kanti hobo veke utirdunge arbala wandu wenzakili hata wewe upoka wamba burazida kujaona haya kwa ujidea kaba leo garbi hao wenzakili ma technicien wale uko ujidea burazida yo sonko porto parole pendant 2 années hurawa hata urabia hata leo ndugu ndo wezamili wao hamba kanti hobo veke yani wala wahurumia babaki hobo veke zigondaho akakardo bala ndaiho deja ta wanolabukana kana kubali rubali ebo veke halafu ndo ko hewa mbio wandu kabanu ndo nane changarbe hama technicien ma politicien no starabu hatu we veke hamba kansi bahiri daula ya Komori lola basaino madhamana konojo urajisa kiveke hamandani au hamandawe burazida nemna opposition waho nemna frère waho manatifu mimi amo mjida ma frère kwezi tifro timtoreani kwezi yabo skanda mwelewe kabala ulamnala mamtita poda ula afarantashe wo
haukawa jokewa mambo kana uresevewa halafu mla kae poronga na problem mwanzo ambe arilande ya shawaziande poronga na problem shawajuwe shatonga wajuwe shatonga abasari zambao Wafaransa ngondo taratibu ya uvira waziye ukamwa biho wandu akawajua kaidaula amba kwa na urenga sinamna ino simna kubaliana kabatima bahanu kajanzi wa mahala Benga mwandu ario mapoza wale kale manongo je mwarso shindana mnajama kala yanzu habara batakawar somie ezahamba odamba kabala lam kataba wasinyiwa emfarata na utole ya uniso mahala mlakaya ngojo tuwa kumorolo maure na totoa roiso mahala bahazi lotende ya behatra hilo yenyi ya mtunambio mahala shamkofikiri bale daula ngwate hao wamba kwa naunjia simwambiani banu kansilongo uresakiyo hauka mfaranta kana ushinda ataru maure haeche kana ushinda ya dikte yari lenze mfunga zija na nzonna mwalewa sehamfu kazi jira boja ula kubali gomna noti wahema dhamana he pora mpaka imelike tunjia kojuze imana tusamvu hindi kuyamba ngena mvua tele za majeshi indi hapa huwandu shadaka uharaji maura kwezi yabonge sikanda nambi yerazida nimna opposition waho na mrenti ufantara kanya shawiri na mwabeita ufanya kamtina hata shawiri kamtina tamanongo hamba ewe madhamana waho katimru lideri ulo opposition leo yajo subuta her matele yo wanze hauya komora rongo yarongoze mzunguka kusina haki hakawonti pa wazungu hamnambi emana fahamu ya tufanya declaration shi Faransa yarongoze mzungu makati kindi kwesi emana baruani ya toifanya hindi emana mzimba atofanya hindi emana wale hunu Faransa atofanya hindi na bunga na ujoka ya wo ameza Faransa wo ana wo wazungu wadu halafu fanya sambla adone fanya conference komori leo ngarishina naona mzungu na mnongo kizungu wanduaoneka kweli na mtaheza address za newsroom leo umambaganya address iliyo ndwa dunia wajokaya serikali ya opposition kwa atira za nongozino shakoni jamukati monongo ashikomori mwe baya ikawala ninga mtambiha ukamstambiha mjojibi wa ndwa lawabehwa halafu mtuweze mtuli mjemdo la umuwe serikali leo mbako watu hunja bala tina naila ikawa lazima ufanye jawe nyimba ye nyimba kombiri diza kamnya hono dala ule maore mara isabiru wenjiwan kabati dala ula buharaha kartina karnashina ruwane hamvu ngando starabu inumba na makartasi ini hambangu be imanda shonga waziri wola hambangu be ho hamvu esikara maina beheruone wala mzade mkomori wola ya makata mahaburi mabahi ya huwa mzaka tuzonga yonda estel hamba hata amrakaweti maore imma baho nam da hongo dalondaba wadishondaba c'est la vérité ngai hongu sara uano ba no toba baba tukiyabo tantanu moleze nukaja banu bwana ke wanwa hababa yo wanwa haqili na hikma Namboka wala lane zamana he poro do fanya shara serikali ye porongo tundoni ba yongona waziri ye waziringa na raisi bumaveke ni maveke rani mzambao ro milioni wa milioni kabla koli haribala kwa jajini ngoba wala ilande poro ndo watu noti ye poro ngende soni ba yongona waziri ngena raisi ngwadungao uzo hamba sha ngwadungao hama karatasi kistaarabu kono deja yotu ani ito pashe uka riudzi wale madhama na heporo kataoniswa noti ya ministri ya sinyewa hau ya presida shade madhama na heporo do rudisa abanga tampaka nabo ngadola hanabo
kwa taman tandan kimlele ho na msafara ndo nifanye banu mwanzo ndungo shombo tsale banu usapari amjuro hab masubanu abonge garjola hana banu kam gabenze garjona na tena maudu inshallah taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khair.